Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan adyon ti season Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak ngailingad na kumalatan iti nagan adyon. Nakurapay kami laeng. Sang kasapol sang kasaang ti adda a mabirbirukak, babaen iti panagkarkarpinterok. Makilablabada met ti asawak wenno saan mapanaglaklako iti natnateng. Apay nga ta, ano maminsan adda dagiti tattao ang nalaing nga aguyaw ken agisawang iti agkakasakit. Imbes ket di atulungan daka saan met takarkarong nga imamegda ka. Ket tinasakit mismo pay akadaram ti mangaramid ken ka. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man ti pakabuklan na. Oh, Insan Jonah, si Kamat Gayam. Dumanon ka pa'y di tabalay Intag ka pa'y. Saanan, Insan? Idagas ko lang to'y nabati mi apit sa kin donut. Ha? Ne? Naggapuan na dahita, Insan? Insangpat nila kay ko. Saan mi ngamin ama ibos? Sayang mat no ibalang ko. Iso nga inyag kun tapno makaraman kayo mat itipit sa kin donut. Ay na, agyaman na, Insan. Ay, awan anyaman na, Insan. Amok nga binasaan kayo ang makaramraman iti kakasta. Iso aparamanan kayo man. Ha? Ipakan mo kadagiti anak mo dayta iti kasta, makaraman damat piman. Owen, Insan. Anak kayon tumat nga anak, kat nagrigat ti biyag ita. Ha? Ay, lipata mong tinaybagak, Insan. Sige, mapanakon. Mapan ko pa'y ngamin parubuatan nila kay ko. Agsubling kami ni Manila. Oh, apay manan nga adda ka dito'y balay, John. Ay, kuanti. Umayak ko maumutang iti kwartam. Day takot manan ti kunkunak. Paado kayo apado iti anak. Ngam di yumat kabailan abyagan. Ni Auntie Eva, mat. Awan lang arodan ipakanyo. Ngam anak kayo pa'y lang anak. Ala ka din, Auntie. Bayadak matla nga dagos. Apaman ang maalak ti sweldo. Kasanon tulaangan no aggigiddan ton nga agadal dagiti innam nga anak yo. Adda si ti Diyos, Auntie. Ay na, kasta akanayon ti ibagbagam, John. Di oray na asi ti apo, no kurang kayo mat iti aksyon. Awan mailumlum kayo iti utang. Talaga kasta, Auntie. Parte ti biyag tayon dayta. Anya ngay nga rod. No isumat ti nakaibatugan tayo. Ay, por Diyos, por Santo. Mano ay ti utangam? Ay, kwa. Sa nga ribo lang, Auntie. Igatang ko iti bakas. Atoy. Agyaman na, Auntie. Sana bali, tabay atak tumadla nga dagos apaman ang maalak ti sweldo ka nagkarpintero. Kat nakautang kamatlaan kini Auntie Eva, lakay. Uwan, bakit? Siguro pinagsasawan na kamangatan, sakbayan ng tadan niya. Ay, naku namon, bakit? Ang pinalapas ko latan, dagiti imbagpagana. Ay, lakay. Nairwamak matkit din iti kasya pa nagsasauna. Agsermon pa'y nga umuna, ngam ikanak tumatlaeng. Ngam tagibasitin na kamatlauna yan, lakay. Bay amon, bakit? Aw-awatan talata ka din ni Auntie Eva. Gagangay siguro tinabakitan na balasang. Ngam no maminsan, nalabas matan di pa nagsasauna. Anya nga tan no agabrudak laangan, lakay. Ay saan bakit? At ka sa pulan da ka dagiti anak ta. Di ka kadiagdanan, takabailan kayo mat asuportaran.
Iparenovate gayam da in San Jonah ti balay ta. Bakit? Uwan ka nung nga rod. Ingkakit ka sa rita tasikan ti mang kontrata. Uwan ko ma. Ngam kasla mabainak mat. Amangan no engineer ti kayat na amang kontrata. Sa bagay, kanayon na nga ipalastog kat. Adakkel ka no ti sweldo nila kay na iti pagtrab-trabahuan na akumpanya. Uwan nga rod. Nagasat ni in San Jonah. Ta nakatumpong iti lalaki anapintas ti trabaho na. Uwan, ngam tijak kayat kan kwa na. Napasikat la unay. Kanayon da kano amang restaurant. Kan agkakangina pa'y kano dagiti kagawaan da di tabalay na. Uwan ka nung arot, bakit? Nakaasawa lang iti professional. Kunamatlan asinon ngagsasao. Ala, bye-bye amon, bakit? Saan tayo natutupan? Tama nga no day tantupay ti makagaputi saan tayo apagkikinaawatan. No makapasakit mat nga ro ti pa nagsasauna. Gaputa pimintas ti biyagnan. Kunamatlan asinon ngagsasao. Kaslasaan mat ang naggapu iti rika. Anya manan ti masapul mo, John. O may kakadimanan umutang. Uwan ko maanti. No, adda kwartam Inayon ko kumaiti gatang ni Tricia iti usaran na para inton coronation night da. Iso ngamin tinangapa ka kandidata iti pagadalan da anti. Day tangamin ti madikada kayo kat. Feeling rich kayo. Siyaklatan tinamnamaan nyo. Kasano kayon ngay no awanak? Anti. Ladingitak, ngam awan maitad ko. Anti? Malagawid kan. Ano sa inyo ti agdis kitar iti sa bali? Tatalaga nga awan maitad ko. Nasayaan tatinungpal mo ti impagakan ka, Eva. Agruam da ngamin, no kanayon mo ida pagustuhan. Kanayon asika ti pagdawdawatan da. Agbaybayad damot ket dia. Iso na lang tamabulanan. Basta, baybay amon. Di mo ikat ti kanakam. Juan Rogelio. Urnungam kit ti kwartam. Taisunto ti aramatan tanga agkasar. Una. Di kagdanag. Tapag tinulungan tanto mat kit ti magastos. Hangam saan pa'y nga ita? Tawan pa'y trabaho. Agsapulak pa'y. Tanarigat met no mga sawa ang awan na talgad na trabaho. Sa nabali tadam trabaho, Rogelio. Uray pa'y. Basta, agsapulak met iti mabalin ko apanggidan. Eva, darling. O sige, makaamu ka nga rod. Kasano, rumarta matlaan, indag pasyar? Ay katuna, ang uray santan nga agpasyar. Mapantalangan ag-shopping. Kalpasan na, agawid tanto matlaang atagos. Sige nga rod, darling. Asino ngay di lalaki ang kanayon amang sarsarong karki ni Auntie Eva, lakay? Boyfriend na kanumat, bakit? Anya? Agdua-dua kiti daya tao. Kaslasaan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ni, taapay mat anak ko nam daytan, Jun. Jak nga rod kurso na dati panagkargaraw kan panagsasauna. Madlaw nga dalas-lastog na. Presko nga agsasao. Nagamamuan da kano ay iti dayjay a lalaki. Textmate na kano. Anya? Ay kat palagi pamtulataan ni Auntie Eva, lakay? Wan bakit? Kasaritak to ni Auntie Eva. Dahito, ti bagbagakan ka alat for sale, darling. Kita ba? Napintas ngagpaiso. Puro apatan. Wen, saan nag-interes iti dahito alote? No sana napintas ti lokasyon na. Napintas apagpatakdiran iti balay. Saan ka di? Mabalintan tumat ng ti agnegosyo dito'y. No bilang laeng. Huwanan niya. Sayang ngamin no sa bali ti makagatag. Sapay naglaka ti panangilako ti gayam ko. Kunana pa'y amabalin ka no ahulugan. Okay, sikat ti makaamo, Rogelio. Gatangan tangarod da ito adaga. Isu na laeng. Ta kasapulan ti down payment, darling. Sige, darling.
Awan parikot iti dayta. Manungay ka no, taisot idiskit ha. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Antim nga Eva, anak ko. Nanang. Kasjay laag ti panagsasauna. Ngam nasingpet day jay akabsat ko. Aywan kayam, kasla na dakamat yu idi kanyak. Ada kayo tinangpaadal kini Auntie Eva iti koleyo. Saan matkit di nga amin? Adalaag mat basit anay tulong ko ay di agad-adal. No agsasao, kasla awan pulos na itultulong yu kan ko ana. Nadlaw ko nga runday ta. Manipod na kaadal, ngimatumat ti purwana. Tagibasitin da tayo matlauna yan. Pati dayay nga insan Jonah. Nakiasawa lang iti adda mapalin na. Uyawan na matan da tao. Ay na, di mo latan ikaskaso ida, anak ko. Tikat di panagadal dagiti anak mo ti asikaswam. Uray aduda, ikarigatam ida pagadalaan para iti napintas to amasakbayan da. Nasaya at mata si Mangpatkan kabagais. Apay kabagis. Kaslada na patag nga ibagama. Talaga nga da kabagais. Anya day ta kabagis. Anya nga ta, no ila ko tayo lang ti family house tayo. Anya? Ne, apay nga ilako tayo ngay, kat iso ti pagnanaudan me kada John. Family house day jay. Ngamda kayo lang matiag numnumar. Kasano ngay matan ti bingay may kan ni Eva. Sa dino nga yan ti pagnaudan me, no mailakon ti balay kan solar. Ay kay tagaramid kayo na, iti kalkalapawiaw. Cesar! Hagbiro kak iti bayar. Tayla ko tayong ti family house tayo, manang Roseng. Sana mabalin, Cesar. Napintas lang arudon ti biyag mo, ngam almanampay laeng matidaan abalay. Ay katun na, katrumbang laeng ata anakak mait. Naskan laeng adamat bingay ko dito'y abalay. Sana mabalay, ada kayo laeng ti agnumnumar. Nagsweldo ka din, Eva, darling? Wen, apay, masapul mo ka di manan ti kwarta. Una, taihulog ko manan iti lote ahulhulugan ta. O sige, alaom ton ti paghulog mo, Rogelio. Una, tamapan kong tumanan bisitaan ti lote. Mapan ko dalusan tapno nalinis akitaan. Adakan ka no magagat ka mapan manglinis. Wen, darling. Pasensya kan, tasaan ka pa ilang matulungan. Ado ngamin ti pakakumikumak iti trabaho. Wen ka di. Ipamaysam ti trabaho, darling. Narigat ngamin no mabaybayam. Kinapudno na. Mababayin akon ka. Ngamin, aging gaita kat awampay trabaho. Ay nakaslagas sawatan. Iso adi ka ka din agbabain. Nuan niya ti kukwa matan, Rogelio. Naimbag nga oras si Ante. Awan kwartak, ado ti paggasgastusak. Iso nga awan maitad ko. Ha? Ni Ante man, di kay kadiagdanag ta sa anak nga umay umutang. Ha? Umay kalaang kumaawisan. Tadabas ita pagsasangawan tayo ama kanidya balay. Graduation ngamin dagiti ubing. Ado ngamin tinaawat da apang madayaw. Iso ang nagluto akmat abasit. Ay na, naggastos kayo pailaang. Indulay nyo lata kumanti kwarta nga ingat-gatang nyo kadagita asagana. Tapno saan kayon ton nga agot utang. Ha? Ag practical kayo man, di kay kundi baknang. Auntie Eva? Inton maminsan, oray saan kayon ton nga agpaskan. Laglagi pa mga elementary akan high school pa ilang dagiti anak mo. Agpaskan kayo inton agturpos da iti kolehyo. Agurnong kayo ket di. Tapno inton agkasapulan kayo. Addan to kautan nyo. Nasaysaya at samat no agkasartan, Rogelio. Iti kasta,
Agbalin mo ten aligal ti panagden nata. Wan nga rod kuma. Ang problema ti gastusan ta, Eva. Ay kat uray simple laeng akasar Uray pa'y simple. Awan nga rod kwartag, darling. Di kag nanag ta siya akong ti makaammo. Aglonak iti pagkasarta. Pagururayan ta iti buyer ti family house mi. Kasanod ti lote ahul-hulugan tangay. Ay wan. Manupay nga agpayso ti udi ta ijay. 100,000 lang, darling. Kinapudno na, kaw-awag lang tigayam ko. Ipapakas ng tinabati, takasapulan na kano ti kwarta. Uray, 80,000 la kanon. Medyo dakkel pa'y laeng agatad dayta. Sana bale, tadan tumatan lotem, darling. Sa bagay, sige. Tay supay lang nga rod ti pangaramatan ta iti ilon ko. Nukasta, handa asawa day dyan, Dennis, Jonah. Wan, ngam nabayagan ang nagsina da, tatang. Ikamkamat lang day jay babae ti bagina ka ni Dennis. Anya nga ikamkamat asasawang mat. Kat nunakadkadlaw ang mabutbutang ni Dennis iti day dyan babae. Nagdardaras to pa'y asimurot iti asawa na. Oho, awanan ba inkit di day dyan babae Idaldal na pa'y laang ti bagina iti asawak. Kat di dangarudan kayat. Puskol rupa. Surun kon. Sika ti puskol rupa. Tatang. Asawak kon kunam. Idinto tasaan kayo mat na nagkasar. Apay, di ka mabayin iti kastangar aramida. Kunak man langan no baro ti agbalin ang manugang kaw. Saan mat gayam? Tadamat ten asawa na. Ay, mangibabain ka, Jonah. Na, tapno amuyo, saan laang asyak ti mangibabain, tatang? Uray na kayo mat. Apay ti kunayo, jak amo ti panakisugsugal, ken panakisinsinnarak yo iti day jason niya. Saan kayo na makapaglibak, tatang? Jak agtagtagaray ngam amok ti agpaliiw. Isupay ti may sa makagapo, no apay nga ipilit yo nga ilako ti family house yo. Ngamin, awanan pagsugal yo. Agtal na ka, Jonah. Di nakpagpungtutay. O makita yo dayta, makaungat kayo tapudno ti bagbaga. Di kay man kundilinis, tagpada talaang nga dapidot na, tatang. Kinasarita da kayo ka din ni Uncle Cesar, nanang? Wan, anak ko. Saan la asyak ti kinasarita na? Uray gayam ni antim nga Eva. Kaya't da nga ilako minto'y balaya pag nanaudan tayo. Ay, talaga nga agragot launay ni Uncle Cesar amang ilako iti lote kan balay. Ay, hun nga rod. Ket, anya nga iti plano yun, nanang? Diyak umanugot iti kayat da, anak ko. Mas daawak lang, nanang. Apay nga italaang mat adakamatin ni Uncle Cesar ti maipapanitidaan na balay. Ay, uray siyak nga rod, anak ko. Agasang man, tadanda ni Inaldaw nga agsubli-subli dito'y balay. Huwag nga rod, talaga nga ipapilit na nga ilako ti daan a balay, nanang. Ay nahagyaman tanadanon ka dito'y balayo kaanakan. Oh, Auntie Eva. Pangaasim ka di at tulungan nak amang sapol kin ni Rogelio. Ne, apa yan di? Sa dino tinapanan ni ulit ag Rogelio? Mapukpukaw nga ruhod. Manipod idiinted ko ti 80,000 a pagbayad na iti lote. Nagpukaw mo ten. Sakit jak makontak ti cellphone na. Amangan kit dinuhinold up da kat insalvage dan. Mapukpukaw nga ta? Wano talaga nga intaray nanti kwartam, ante? Ay, pasensya kayon. Namkasta ti atap ko, ante. Ngamin, naglawag mo ta kukwartaan na kalaang di Rogelio. Anya, ay di mo man pagatapan iti dakas ni Rogelio, John. Apay kumangay mat nga aramiden na tikasta kanya. Ay, pasensya kayo, ante. Ay, jakmat kiti padpadaksan tinobyo, ante. Ngamsapay la ko mga rod, ta nagbiddo taklaan iti atap ko.
Nay, anyat napasamak dito'y balayo, Cesar. Apay ngay nga awan matendag iti agkakangina kagawaan yaw. Ay, awanan na. Taim bayad ko kadagay ti utang ka, manang Roseng. Anya? Nujak ngamin agbayad, ipabalog da. Anya? Sa dino ngay ti ayan ni ipagprisela. Ay, nabayagan na nagsina kami, kabagay. Anya? Day tati puno manang. Isu akayat ko ang mailakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagi ti utang ko. Gapo iti sugal. Kat ni Jonah, sa dino matan ti ayan na. Awanan dito'y lugar tayo manang. Napan iti lugar ti gayem na. Agsapol ka no ijay iti mabalin na pagtrabahuan. Ay, una yan. Pinanawan na ti asawak. Agraman ni Jonah nga anak ko. Gapaw iti nalabas a panagsugsugal ko. Kat nagbasulak pa iti asawa. Ay na, anya na ito yung nga inararamid mo, kabagis. Saan lang nga day ta kabagis? Alaan pa yung tibangkaw to'y balay me. Anya? Awanan ti pagnaanak, manang. Baala, di mo't pagparikutan day taading ko. Mabalin mo lang tati umaidya dakil abalay. Agpaisaw, manang. Wan. Agkabsat ta, Cesar. Awanan ti sabaling nga agtinulog no saan adata. Ala, gustong day ta pa nagsamsangit mo, Auntie Eva. Di rubang asangitan ti kasya a klase ti tao. Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Ngam na ilaw anak lagayam. Lino kunak na ijay Arohelio. Auntie Eva. Iso amin tinapalan ti sweldo. Agraman loan ko. Awanan ba inday yata o? Ala, bayaan mo nanti. Sa nabali, tadda kami mat dito eh. Saan da ka abay-bayan aging da iti panagpakit mo, Auntie Eva? Kaasimot ni Insan Jonah. Kastamot ni Uncle Cesar kini Auntie Eva. Ay, wan nga rod Ngam no panunutan anaimbag. Panagkunak kat husto lang tikas diyan na pasama kadakwada na kay. Ha? Barang isumatan ti pagnakmanda. Isudalakat nga rodan ti pagsasaritaan dagiti makaamam mo kadakwada. Launay alakay. Sigurado nga isu ita ti pagpiastaan dagiti chismo sa akalugaran tayo. Nang runa unay ni insan mo a Jonah. Kasano, kat naipost not ngamin iti Facebook. Ay, wan nga rod Si kaman mo ti maipos iti Facebook. Sada pa ilang kapsyonan iti Queen of Kabit. No saan ka alumnad iti bain? Ay, palangguad tumat di kasinsin mo lakay. Paglastog na unay ti big time kanu nga asawa na. Ngum kabit mat gayam. Anya nga ita. Wan nga rod Nagpadaan dan nga agama. Nabit at talaga mat ti karmaan niya. Kita ang man mat tinapasama kini Auntie Eva. Nagadu nga agkakasakit asa una ken kaini. Ngam ita, si kamat la ang gayam ti pagkamangan na. Mala. Huston bakit? Di ka nagsawi ti may kontra kadakwada, takaasi damit. Masurunak lang amin lakay. Iso anarigat at talaga ti agpalangguan. Ken agsasao iti saan anasayaat. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga al-al daw. Naganak abalasang ni Insan Jonah. Nimot Auntie Eva agmay saitan ijay balay na. Ngamkit di, kanayon mimot asarungkaran, nang runa dagiti anak ko. Isuda ti mang tultulong kan mang kadkadwaken kuana. Ket tultulungan da kami matlaeng amang papaadal kadagiti anak mi. Nang runa unay kadagiti dua nga addan ita iti kolehiyo.
Nimat Uncle Cesar, kadwami ita dito'y daan abalay, kat pasaray ipasyarmat ni Insan Jonah ti anak na dito'y lugar mi. Aging galaangan dito'y Miss F, to'y pagayam mo, June. Lagip, ti napalabas. May samanan anaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin iti kanayon ngayon kay panagdengdengag, dito'y nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Kat sapay kuma, taitultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta kat adadupay a drama ti income isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Marife, ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat takayat kumet a paidrama to'y pakasaritaan ti biag mi nga agasawa. Bareng kunak no makaibati iti adal kadagiti amin a makangeg. Nang runa kadagiti kapadpada wenno kaug-ugali ti asawak ana pride. Jak amo tano maminsan saan a maaw-awatan ti ugali na. Ket no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ne, papanam Joey, nakapulas ka man. Mapanak maki-birthday ba kahit? Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni Kagawad Teresa, tidakda ka mata? Wen. Apay, inawis da kaya. Saan? Ang uray Mapanak lata. Na, apay di ka babaen. Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapankakit din? Ay na, saanin nga uso ti awis-awis ita ba kahit? Nunangig mo nga addapas ka, nuwan no padaya, mapan ka. Takas la inawis da ka matlaangin kasjay. Ay, jak kamukan ka, Joey. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan tinakababay ni tar aramidat. Tas anak ba't nga agtaktakaw bakit? Wen ngamday talamang namnam ay ti aramidam. Imbis nga agbirok ka iti pagtrabahuam, saan mat, taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpaskan ti sipsiputam. Ay kat ugali na bakit? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa kadagiti Ilocano. Nay, nagadumatan tila ba ang bakit? Ay, huwan nga rod lakay. Naurnungan anak ngamin iti murang tayo. Ala, dumanden ka dita, tatulungan kang aglaba. Sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy, no si isyak laang ti aglaba. Iso nga rod ako nakatulungan kahantap no mabibiit. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan, tapno malpas adagos. Agyaman ako na ilakay. Rabieng, nga maging gaita, awan pa'y ni Joey. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay ati na panan na. Diyak mo nanang, saan mata nagpakpakada kanya? Ay, una yun, day dya tao. Dakkalan ti anak yaw. Nga maging gaita, awan pa'y makitak mat, nagbaliwan na. Ay nakunayon nanang. Kinapudno na, dayta ti kanayon apaan mi iti anak yo. Malaksit ana nga to ti pride na. Dayta laeng mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no din lawag. Ay, wen nga rod. Inyog ubing na ngaminon ti kasjay nga ugali na balasang kao. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi na nga sawa. Saan mat takas la nakarkaro pa'y kitten. Marife, bakal! Marife! At daytan,
Si Mang Peten tinalaing nga anak yun, nanang. Ay, una yan. Kasla na bardak pa'y. Ay, katanya pa ingay. As usual, nanang. Ay, nagalasan ti kasta nga ugali na. Mabit lang, tasabatak ijerwar ti asawak, nanang. Nasaya at magta nakariingkan. Anya nga oras ka manan aya si Mang Pet idirabi eh. Alas 2 samad na jayan, bakit? Ay, unay matdaytan. Tumandakan, Marife. Di mo nituloy ti bagam. Ala, agrubot ka nga rudan tamapantay di barangay hall. Ada ka no iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan. Ne, taapay madjoy. Sayang matday jay ah. Mawarasan ka no mat amin, ta per head ti pamay anda. Basta di ka mapan. Apay? Di ka mabain amapan makipilpila iti barangay hall? Ne, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Ken may sa, pagsayaatan matday jay. Ay basta. Apay? Awan ka nang tayo na ya? Awan bagasin? Adapay madkit di ah. Ang isupay agatangan ta. 5 kilo kat titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay nukulak ka, di ka mapan. Di ka mapapan. Ibagatan tukid din asaan kayo akabala na pakanan. Joy! Basta di ka mapan, period! Maminsan lang tisaw, Marife! Apa di ka imay nga ije barangay hall itay, Marife, balasang ko. Ay, mapanak ko mananang. Saan matakayat ni Joey? Anya, ne, taapay ka now? Diyak mo nanang. Masurunak nga rod. Diyak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang magtibagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlata. Talaga natangken ti ulo di anak yo nanang. Ay sos, kunanan samat no baknang. Apay no padasam manmanan adagdagan ni Joey. Tagsapul mutan iti panggadan na. Nang runa kat agiskwilan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay-bay aklatan ah. Nasaysayatan asyak ti agtrabaho ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado ngamin ni aga pa kami laeng no aramidak day tananang. Ay, una yan day di atao. Bayang, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw. Wala lang, padasan niyo akasarita. Parang da kayo ti danggan na. Sumrel ka kas babaunan da madamila. Apay asumrek ka ababaunan. Di ka lagbain mat, Marife. Ne, anya kay kumatipagbain akjo eh. Nalinis mat at trabaho day jay. Ay saan? Ibabain naklaang asawam no kasta ti aramidam. Apay akas ta ka, Joey. Amumat nga ado ti utang ta. Kasanuta ngay ama kabayan no awan ti agtrabaho ka data. Kan may sa, anya ngay ti kanan tayo no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan agkat-katulong. Takababain. Anya? Sige. Palubusan ka ngagtrabaho. Basta saan nakatulong. No agsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko para kan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-applyan. Bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-applyan. Kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan ngagtrabaho. Agtalinaid kalatan dito balay. Aywanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagbirok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asika ti mapan agbirok iti pagtrabahuam. Angam aging gaita, di ka mat aggunggunay. At adumat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abay-bayan? Di kagdanag. Ta saan tayo umat nga agbisin? God will provide kunakmanan.
awanan may saang, Joey. Apay, naibusan tay binulod ko abagaskin ni Nanang, idi namin sa nakalman. Naibusan Ay, kasanungatan. Inak umutang ija istor ni Nana Janet. Saan nga iya istor? Kamabain. Amangan no pagchismisan daman ti tao ijayan. Katura yan Tinapatag, saan tayong agbisin? Ay saan? Ijayayan da Nanang ti papanam. Anya, katno di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain pa ikit din. Taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Isu amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabain ako na amapan ija balayda. Numabain ka, siya akong timapan. No palubusan na kumangamin nga agtrabaho, di saan ta kumangagot utang akastoy? At dayta ka manan, Marife. Mangrugi ka manan ako nak. No kasalumat nga Uston! O sige, tama pa na kaya balay dananang. Di kan rumwar, tasyak timapan agdiskitar iti bagas. Saan ka na rumwar ba kay? Ibagta di magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ado ti pinalingki ka masida. Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Kuha na nang. Saan? Ado ti masida iya balay. Nangalaan yung ay. Ay kat pinalingki ka na nang. Alakit din. Ado ti masida iya balay kunakmanan nanang. Sige, tama pa na kon. Napanan ni Joey. Amoklat na nagulbud manan. Amokon kat ti ugali na itamanugang ko. Uray agdadatang awananda. Ibaga na nga adda. Ay, una yan ay aday tamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo, tinakakaasi iti kasta nga ugalien na. Masurudak man ako nakon. Naimbag arabim, anak kao. Kastamat ka na kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wain, tao may kuyaw si panakimisa tayo inton bigat. Iba kami di asawam, tao may tumay. Agkukuyog tayo tao na mapanidya simbaan. Hintay makimisa, tagdangag tayo iti sa uti Diyos. Ay na, saan akayat ni Joey ti makimisa, tatang? Di mo pa'y laging bagbaga, di nakayat ko naman. Kasla di yu am mo ti asawak, tatang. Ay, kat panasim lata, nga awisan, anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adiktaran ni Apo Padi, nga ti isermon na inton bigat, kat may papan kadagiti sadot, kan na pride nga asawa. Talaga apilitak amapan makimisa ti asawak, tapno mangeg na, tatang. Ay katanyagay ti ambo tayo anak kao. Mabali na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan matlaang kukuin na dito'y balayaw. Dahil tantumit lang agil ilan ti arabiden na itagmalmalam. Da kayon ton ti mga awis kan kuana. Barang da kayo ti denggen na, tatang. Marifay! Ay, awan ni Marife nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay ja karayan. Awan nga mindanom mi. Naikat, pangaldawan, nga maging gaita, awan dapay. Amangan mat, no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay, numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan, dagiti aginam, Joey. Masadutak nanang. Kabailan danday jay. Joey! Ken may sa. Adda papanak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda papanak nanang. Saan yun nga amon no sa dino? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawa, saan? Taday taman nga tan mapan aginaw ti pang pangrunam. Didak ka din sermonan nanang.
Sana bali, tanasing putak mo't. Sa anak mo't amapan makigulgulo. Papanamanin aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife? Di nakpakibibiyangan. Tasaan ka mo na pakibibiyangan, Joey? Apay akas tamot hindi pa nagsungsungbat mo kanyak. Apay? Addan pagpampanlakil mo, ha? Ba't ang timak, Joey? Di mo masmasan. Masaksakit, anak. Agpugno ka man kanyak, ha? Ada lalaki man niya, ha? Awan lalaki. Inaldawa ka rumar. Tama pa anak agdisdis kitar iti kwarta nga igat-gatang ko para iti inaldawa ka sa pulang tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? Nuday tala ko mapanagil-ilad mo iti agmalmalam. Napan ka nagbirok iti trabaho di nagsaya at kuma? Bakit? Pasensya kan. Sana bale. God will provide. Ada si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Kan mamati asaan datay ito abaybayan. Anya God will provide asasawang mat, Joey? Apay, di mo amo tay pagsasao ako na anak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lat amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na ka ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makadadong? Nukasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wala nang. Jakod imbagbaga Tanong maamon na, sigurado nga min apagsardengan na. Saan lang nga day ta? Amangan no aga pa kami pa'y. Ay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y langag nakam. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko paikit din apanawat. Anya, ay saan balasan ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama no bilang laang. Ay, uray awanan takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamat. No saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuan na. Ay no, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, nanang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadagiti kararag may. Agan anos kapaylaang balasang ko, wan. Patsyag ang makapanunot tumatlaang ni Juway. Ay, nanang. Hindi ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman na. Ne. Aguyat kamutan ba kay? Apa yan? Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abang panog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatang matan. Ay katagtumar kayo na iti agas. Wano mapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas kat masigod da ita arikrik na anyo. Ngam ultimo paggatang iti agas kat awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas kan pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak ijayan dananang. Mapanak mangibaga iti kwartada. Manan? Ha? Lakay, agpanunot kamat kuman Pangaasim, saan kan abaro? Pamilyado ka na tao. Sursurwam kumamat tanti tumakder, babaan ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey. Sa dino tinagkapuan ba kay? Ijay balay da Joey, lakay. Kay, kumusta damatan ngay? Ay na, kas iti sigud awan lata nagbaliwan di anak ta. Hanya nga taya ti kasayatan nga ramidan ta.
Tapno agbaliw matan ni Joey. Nakababain matiti manugang ta. Kasta matan kadagiti abalayan ta. Ay, uwan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat. Saan matakarkaroon na matan ti kinasadot na? Ay, no timaw tawidan na nga taya. Ay, isulaang matigas niya eh. Naa, damagam no asino titin mawidan na sanak tutalyawan. Kaslada kayat mo asawan iti kastapan ang kitam kanya. Ay, awan, bakit? Ay. Hindi mo ibaga asyaktiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Ay, awan matimbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulukwa na kasta, Emilio. Si kansa matin malaan na. At nangamin sadsadot mo ka. Anya? Ay, saanin aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang ba't chay, basta di ka mauma magikararag, asapay lakuma, talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit? Iti kasta, agbaliw matid. Uwan kang runaan iti amin, saan tamad lang ang mauma amang palagipkin kwa na. Kanayunag ti mapan iti balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Nay, apa yan may bakit? Di ka matagimbagan. Ay, wan nga roda, matakayak samatan. Anya? Saan bakit? Di ka kumamatagsaw iti kasta. Pangasim. Madiya talaga. Panagrik na kat na mambanugag. No papanam ngamin aya. Apaya ka na yun kamarabyan. Tamagam di tabagim, Joey. No agtrabaho ka kuma. Di saan akong amarigatan ang mapan makilablabada. Anya? Agnakam kamat nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat tanti kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Agtinulong ta. Ay, bakit? No di ka pa'y lagbaliw. Talaga apanawan da kan iti anak ta. Ay, saan bakit? Pangasim ta di mo aramidan tayo ta. Ala, agpaimbag ka bakit? Kat, pasensya ka nuwan. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmunan ti pride ko. Para kada kayo iti anak ta. Agsapul akon iti panggadak bakit? Promise. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo ang naglinged itinagan Aloyda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naladawak anak asawa. Naimbaglangan taadapay na isangbot amay sa nga anak mi kanila kay ko. Uray pa nagtalon laeng ti adda a pagbibiyagan mi, makunak ananam ay kamimet gapo iti kinagagat mi nga agasawa. Iso na laeng tano kasano ti kinagagat mi nga agasawa, kabaliktaran met ti ugali ti kakaiso na nga anak mi. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. At ti balon ni tatang mo. Ingka ituludan, tatulungan matlaangin nga agarado. Itikas na malpas adagos. Ay. Na, apay nga agsen na ay ka itinakaununag.
Maumak nga ro din, nanang. Maumuma ka iti. Iti kasto yung klase ti panagbiyaga. Anyat kayat mo asawa na ko. Kasto'y matlakid di kanayon. Inaldaw kasto'y tirutin ko. Talon, balay. Balay, talon matlakid ti dayan ko. Diyak pa'y mo't makaliwaksay. Ay kat ano samata saan ka mat anayanak abak nang. Kan may sa basol mo matlaeng. Ngamin kasadot mo mat agadal. No agad-adal ka kuma, di saan ka ngagtaltalon ita. Anya nga tano'y tuloy ko man tagadal, nanang. Sigurado ka? Wen, kahit ko man tagadal. Ang mga numabalin ang kasarita yun ni tatang. Ituloy ko man tagadal. O sige, kasaritak to di amam. Barang umanugot a pagtuluyan da ka manin nga agadal, anak ko. O, at titi kapim lakay. Agyaman nak bakit? Mayat ti templana. Kasto iti kahit ko. Sana nasamid, saan mo't anatamnay. Katamtaman lang. Lakay. Abay, aday bagam. Nagsarita kami iti kalman kini Michael. Kat nakuna na akayat naman ti agadal. Anya nga tano pagtuluyin tamanin nga agadal di anak ta, lakay. Ay kat una, day talaga yan. Or-orayak lang mat nga isutag disnudo ang mga ibagay ti dayta. Tano siyak ti mga ibaga. Ang mga no ibaga naman apil-pilitik iti banag at di namot kayat nga ramidan. Mas daawak nga rod, ta isumot amis mo tinang ibaga, akayat naman ti agadal. Ay kat naka-amiri siguro na. Iso akayat nang dagtuloy nga agadal, bakit? Barang ano kas tangagpaiso lakay. Ibagam to nga rod kan kwa na. Ta sikaswan na, nagitirumbang nga sikaswan na. Iti kasta, maka-enroll mo tan, intun umay apa nagsisirag. Kumusta mo nga iti panagadal ni Michael, anak ko? Kasi ti Diyos, nasaya at matlanang. Anya itayan tay alalaan na akursyo? Civil engineering, nanang. Aya, agbalin to nga rod mo't a kontraktor ti apukok no kasta. Lukon nyo mo't ti apo ko yun, nanang. Angaw ko laang madadya, anak ko. Sapay la ko mga rod ata saan tumanan asumadot. Itikas na maigraduar na matan ti kurso na. Ay kat palagi pan nyo akanayon itikas ta igaad na ti agadal. Wana nang, day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Inton ano ti awid na aya? Diyak lang amo no makaawid inton Sabado, nanang. No agawid, ibagam ta umay nakto sarong karan ije balay tagundawayak tumeten abagbagaan. Sige, nanang. Ibagak to day ta inton sumangpet jay apo ko yo. Diyos ki. Agalas 11 mo ito ni Tagsapa. Ay sus. Awanan. Naladaw ako ng gusto lang. Ay. Basta ko na bartag ko grabe. Diyak pa'y napuutan mo kasano anak kaawid ak dito dagos ko. Ay. Nagsakit yung ulo ka. Diyak akong sumurak. Ituloy ko kit di manan ti maturog. Hala ka, insan. Manong aldawan adi ka simrak iji pagadalan. Ay, masad-sadutak nga ro din na sumurak, insan. Anya? Ay sus, di ka kadiag sadot-sadot, insan. Gagatam kit di Laglagi pam, dandani tayon aggraduar. May salaangan atawan ti palabsan, aggraduar tayon. Diyak nga ro din maanusan, insan. Panunutom kumamat ti banbanog daan ti kini Uncle, insan. Saan analaka ti agbirok iti kwartaan niya? Masadutak nga ro din. No kunak ka masadutak kon period. Anya? Kat anya ay nga ro ti planom ita, insan Michael. Agbirwak lang iti panggadak dito syudad. Iti kasta, sandak man na pagtalunan datatang. Ay, awan manin bakit.
Sayang manin ti kwarta. Ay, wan nga rod lakay. Kunak lakid din nung maka-Amerisan dyan akta. Kat igaid na matang dagatam. Ngamawan mo't lakta. Malaksid a bulakbol, nakasadsadot pa'y. Anya nga tayo ti rumbang aramidan talakay. Ay na, kunya pa'y lang kumangay. Aramidon tamot amin nakabailan ta. Tapno makaturpos laang kumay ti kolehiyo. Ngam di namot amuay kan itipatag dagiti nagbambanugan ta. Iso abay-bay ang talatan. Wanya ti kayat na karamidan. Nauma akon amang bagbaga ken kuana. Ay, lakay. Sinayang na lang ti kwarta. Nomok lang kas jet aramidan na. Inggatang pula kuman iti dingwan ti kwarta pinaginrol na. Tapmusan anasayang ti kwarta. Bayam takasaritak tumanon ni Michael lakay. Ito niya pa lang kumaaga po akasaritam. Bay-bay amon. Lakay. No siyak lang may isa. Awanin. Talaga anadismaya akon kanuana. Sinayang na ti kwarta ko nakmanin. Ay no. Madanog kung tulangatan di anak ta. Lilian, anya nga tanong kalaysatan. Ha? Nagkalaysata ko na. Total, ang padatamutin nga da trabaho na. Umanay mo't siguro ti sweldo ta para itinalda o masapsapol ta. Good, sikaan. No siya, okay lang ang mat nga oray saan pa'y. Nga mabalin mat nga kalaysatan no isuti ko na Michael. Uwan, nagkalaysatan. Itikas ta. Kita kan maago pa iti sa balikan niya. Si kami na talaga ti kahit kumasawaan. Oray siya mat Michael. Si katikayat ko apaki asawaan. Ay na, magyaman ak Lilian. Kunaklakit din o di nakayat. May sakang aminan a maestra. Idinto ta siya. Undergraduate ak iti kuleyo. Okay lang ang data Michael. Tinapatan, agin inayat na. Ba nagapagyaman ak unay. Kasano, ibagak nga rodan kataranang kantatang ko. Tatumaron kami. Katuan ibagam na ang ano tiyo umay mo. Tapno isumat ti ibagak kadananang kantatang ko. Itikas na, makasagana damat. Sige, kasaritak nga rodan dagiti datakkel ko. Tatumaron kami, Lilian. Trabaho ko na, Michael. Ay, huwag nga ron. Kat, anya nga iti planong ita? Ipatas ko man na tagsapol iti sa balya panggadak bakit? Ay, sika nga rod. Sapay planok ti mangala ko maiti kadwata dito'y balay. Ha? Ne, anyat kaya't mo asawan? Mangalat ako maiti tangdanan tanga agtagi balay. Tani, jakon maisapar dagiti matrabaho dito'y balay. Makumi-kumak iti trabaho. Amukon bakit? Anya nga tano jay itangdan mo kuma. Kat siya kung tipang tidam ta siya kung tagtagi balay. Anya? Di ka kadiagtanag. Tanalaingak nga aglabakin aglinis. Aramidag amin ang matrabaho dito balay. Basta sweldoan na. O sige. Basta aramidag mat amin Tapno awan ton aramidag inton sumang puweta. Arreglado, bakit? Naimbag man ta nakapasyal kayo dito dagos minana. Wan, nagudungak ta mapanak gumatang kadagiti masapsapol may kinitatang mo. Nalagip ka, iso adim magasa kun Ne, anya ngay dayta agas asok dita abay ti TV. Ah? Dayta? Dayta ya kung kunada humidifier nanang. Anya ngay mo ti usar na dayta. Perfume, tapno bumanglo ti unag ti balay nanang. Pang dismular iti angot, kun pangabog mutlaangan ay ti lamok. No kasta. Iso jay maangangot ko anabanglo. Wan, nanang. Mayat nga rod ano kasta anak ko. Ay wana, talaga mayat nanang. Basta siya tagtagi balay, nalinis kin nabanglo ti balay. Anya ti kunam?
Sikat yung tagtagibalay? Uy, Ne, apay, awan trabaho. nabayagan nga wan nanang. Nabayagan anay katak iti trabaho. Kamuray no kasta. Okay laan. Ngamin, agsusildo akmat nga agtagtagibalay. Isungan ano sa kun at agbalin house husband. Anya? Ne, saan ka amawatan anak ko? Susildo anak ta asawa kang agtagtagibalay nanang. Kasano da ita? Mga ala ko iti katulong na eh. Ngam ko nakmat, aja itangdan na ko ma. Siya kailangan tipang tidan na, ta siya akong tagtagibalay. Anya, ay nagloko ka na anak ko. Kaya't mo asawan, ipagpabayad mo iti asawam ti trabaho? Uy, nanang. Ay sus, kasanon numaumakan ka ti asawam, gapo iti kastangar aramida. Ay na, saan to mapasamak day tananang? Saan to mauman ni Lilian kanyak? Dahita tilaglagipan nyo. Amom nga ron. Amok ngamin ay ayatan nakunay ni Lilian. Mapukawanan ang itinataer ng asawa no panawan nak nanang. Nagsweldo ka din bakit? Juan, Ayog mo nga rodan at itangdan ko. adto eh. Ay na, pagyaw anak bakit? O sige, tasumra ka kun iti trabaho. Sige bakit? Akan anak ka. Ayun gayam. Tarimaanam tuman Jerry daw iti kusina. Matintin nagmatan. Saan samot ngamin anasaya at tipan nakaaramid na. Sige. Ngam tandanan nak Anya? Isumot lang. Ano agayab ka ito may mga tarimaan. Tangdanan tumot lang. Isu nga di itangdan mo ko ma. Siya ko unti pang tidam. Ay, unay kan, Michael. Mabayadan mo't la aminan at trabaho. Ay kat siyempre Nagrigat nga tatagtagibalay. Kan agtarimaan ka dagiti ruangan. Kas kadatawa diti balay bakit? Tipuntok laang mat. Datamot laang tagnanaod dito eh. Saan mo't asabali ang tao? Uray pa Mabanlugak may. Isu arumbang laang nga ron at ang danan na. Iti kasta. Adamot agas ti banbanog ko ang mga ramid ka dagiti papaaramid mo Rabiin Lilian. Ustumot na aday pa nagtrabaho. Maturog tan. Umuna ka na maturog, Michael. Ado pa'y tirumbang na ilipas ko. Aramidam mo tin nga opisina kin iskwilahan to'y balay iti kastangar aramidam. Masapol ko tiyang doble kayon. Tapno adda itangdan ko kan ka. Kurang ngamin ti sweldo. Iso ang masapol ko ti ang sideline. Tapno adda ipasweldo kan ka. Katintun bigat man Apay, di ka mauma ay aday talatan computer mo tisang-sang mo mitagpatpat lang. Katsi ka. Apay, di ka mo't mauma nga inom iti ara, ha? Ay ko, sabali mo ito na salitaan dito Kasano ko maasabali nga? Siyempre, isumat tiliw-liwak. Nangrunan no kastiyag bay may saak dito balay. Iso at di mo ko madildilawan ti kanayon na panaginong ko. At least, dituyak lang balay. Sana ka rumrumar. Sana ka mapampan ka lagi ti piraus. Ay na, awan matla ang nagdumaan na Michael. Maung-uma akong iti angot ni arak. Kanayon lakit din nga iso ti maang angot ko. Idyamon ti panaging inom mo, no di mo kaya't apanawan ka. Apay, may turad nakmat ay apanawan. Hindi nakman butbutan. Amok at di mong tumad lang maramid. Di mong paano kanya. Bakit? Di ko naman. Inulbudan nak, Michael. Kunam, naikat ka iti trabaho. Saan matgayam ta inikat da ka, gapo iti kinasadot mo. Imbes nga trabaho ka, saan taday tamit lang ang gayam maturog tar aramidam iti opisina. Sinayang mo tinapintas ko maatrabaho. Ay, sorry, bakit? Nasimpetak, Michael. Amom data. Ngam no oras asyak ti mapunwan kan ka. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Hello, Lilian. Ayan mo nga Apay, di ka matlagawitan kit ni. Rabiin. Adda, iti balay ti gayam ko, Michael. Dituyak pa'y laang. Tagda na patag nga aramidan mi. Ano nga oras ka nga gawin? Di na kun orayan. Tadituyak kun ama
maturong. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Hello? Lilian? Inedap na mo tayo. Naglukon na sawak. Ay, tinasayat. Umuwarak malangin. Mapanak ijadagos da parilin doon. Agwan-unwan kami man kiti. Sa nino ti pa ng bakay? Nakapalulas ka ba? Mapanak ijay dagos da may kalakay. Ano ti papan mo ramida ni Jay? Mapan ko man kumusta ang di anak ta. Adda ngamin na idanon kanyak, asaan kanumutan nga agaw awid ni Lilian ijay dagos da. Anya? Ne, tabay ka nung ay. Nagapatangal ka? Day tangarod tijak amulakay. Iso ang mapanak ijay, tamapan ko punkan nupudno tinaidanon kanyak. Ay, katuan ang arod. Patamagan naktulangan, bakit? Na, madiday ito yan Danda ni makaduminggumat tayo asa na nagaw awit ta asawa. Sapay jak mat amo no sa dino taen na. Tasurutag ko ma. Ay. Sa bali da ito yan. Tinasayat. Awagak man ng Lilian. Tita, nagriring. Hello? Hello, bakit? Apay nga adi kamot lagawi dahin. Sa dino ayang agpaisutayan mo. Di mo namnamaan nga agawid akpay dita, Michael. Anya? Nalawang tinangag mo. Di na kun urayan, ta saan na kun nga agawid dita dagos na. Bakit? Apay mo't ngay? Nauma akon kan ka. Iso nga agsinatan. Anya? Adan sa bali nga ay-ayatan. Iso adipatin na kun. Anya? Di ka kumamat mangraba ka kasta, bakit? Saan na ka mangrabrabak, Michael? Naamiris ko asaan kagayam nga ay-ayatan. Anya? Uray kukwam amin a kinagwapo no sadot ka man. Awan ti maganap ko kan ka. Maudin da ito'y apa nagsarita ta. Di na kun aw-awagan. Agsinatan, Michael. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Ti awanan ba na babae? Saan na mabalintay to'y? Saan? Awanan ba intay niya babae? Idarom ko kapuiti pa nang isukat na kanya. Idarom ko na lang. Dahito yun kibagbagak pala idikan ka anak ko. Nudimngag ka kumakadagiti pamagbagami kin ni tatang mo. Di saan ko maanapasamak ti kastoy. Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Lilian. Sana nang jak mamati adila ko layeta ni Lilian. Patsi ka na kung laban lang ti panunot na. Amok kaya ayatin nakpailag ti asawa. No talaga nga ayatin na ka. Di adda ko maita dito'y. Ngamawan mat. Ngamin, pinanawan na kan. Nauman iti kasta nga ugalim. Agasam mat ngamin dayta. Ipabayad mo amin nga aramidam. Ultimo pa naglinis dito'y balayo. Agpatangdan ka. Agasawa kayo, anak ko. Iso arabang na lang ko mga agtinulong kayo itirigat kan namay. Saan kat akastang agpatpatangdan kakit din? Asino nga'y mati saan amaumay ti kastang aramid? Agnakam kamat nga taitan, Michael. Saan agapot ako nam agwapo ka kat saanin amauma ti asawam kan ka? Gwapo ka ngagpaiso, ngam nakasadsadot kamat. Iso nga awan matla ang serbina. Agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Agbalbaliw ka nga minan, Michael, anak ko. Bakit? Makaisa makidyanak ta. Taapay mat, Eddie. No iday ka dandani di na kaya ti mamalman ni Jatalo. Ita, di namat kayatan ti agawid aging gasan ngagsip ngag. Wan nga rod lakay. No idi kat sobra ti kinasadot na. Ita, sobra mo lang nga rod ti kinagagat na.
Dahil tagarod kay. Masapsapa mo ito na mapanin siya talon. Barang ano adda na itulong ti kanayon apan ang bagbagatakan kwa na lakay. Pinasarita kiti na minsan. Unan akayat na kanu apanagnagan kinililyan. Nga uray kaskasano at damot pagbaliwan na. Wana, ngam oray pa'y agbalbaliw ita. Awanan ata nakiasawa mo ten iti sa bali ni Lilian. Ay, huwag nga ron Nung nagduldog tumot kami, kanya nga ita, pinanawan dalang aron. Uray ka sa nupay ta aramidin na pa nagbabawi. Awanan na, di nan maisublipay, tinapalabas. Nagkampanti ti anak mi asaan apanawan ti asawa na. Ngam uray asinumat nga asawa nukas jay ti ugali ti asawa na, talaga amauma ka, ket mapilitan ka amangisina. Manipod idi nakita mi met ti panagbaliw ti anak mi. Gimagat daytoy, ingaad na ti nagmula-mula, ket nakatsamba iti napintas nga apit, agingga nga inot a nakagatang iti lugan na. Nakapatakder pay daytoyen iti balay na. Damag mi nga addametan iti balasiw taaw ni Lilian, ket nakiasawan daytoy iti sabali. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Anyangay nga agpayso ti serbi ti kinagwapo no agbisin met ti pamilyam. Uray gwapom amin agwapo no di mo matammo ti agtrabaho awana talaga amauma daken ka. Ngam at least naka-amerisan ti anak mo pagayam Loida. Iso na laeng tapinanawan meten ni Lilian. Ay ket talaga siguro aday tamet ti gasat ti anak yo. Ngam kitdi patsek a makasarak tumatlaeng iti pudpudno amang ipateg ken kuana. Nang runa ket kasta a nagbaliw meten. Alakastan pagayam Loida, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.